Hello, good morning, and kedam to all my dear friends. Ini video long bangke nang lintupan ang paklang ponik po ni how I spend my day, a day in my life nang paklang ponik po. Nasigi chengsi ni mehang long bang lang silang ni mehang chiben ni alama gani non sigi tour lang mahedi ni mehang chimur plak plak mani direct video at hingno silang jula yatta abilang ni mehang pura bare face. So nang paklang pon pola si Pini bangke ni starting chengsi morning PPC claim ma nasi nang paklang ponik po. Pini bangke morning ki tour pene bangke only for like 10 minutes stretching kuri. Hard exercise kali sita malum so por phan stretching kuri si apor chibi ponlo. Lapen ni hong non na hok tabar be prang sap su ni mehang long pipne sunscreen lai chibi nang kokedi ni kita ke star pilo ya asap so bagi ni skin phan chikir nang kok madu ta mi skin care bang ke nang sot lake it's very important thing ni ta prang pen mane ni mehang skin chikir ke det ni ta bihe khoni hanang than bang de chini ne det lo ni pai ni potum pi mana hi plak ling si ni bang chi hidon lo sita non bang ke ni chi chini lo heno pum la ha prang pen yong si skin chikir pasante mi might be lan ni asap so lan ko son lo po la ha make the pimples la ha kom chei mini non bang ke jo sabso acne lahai do kok tilo nasinon bang ke jat noi lahai bang ke mumi pon bom po busi ni bang ke jema thalo he lahai non chi care pon bom lu pulote asini bang ke non ke chengsi asinon ke chengsi bang ke la face toner bang pang cheng pon po la so face toner kini online se order it's a red wine face mist and toner pilgrim product like me pick an ni ek bar ki use pen se di mane la sum ni red wine toner use ipilang this is my first time but me pick an ni result chalong lo even wa hop tap ni result chalong lo ni so la cheng po Lapen next ke serum lo. This is healing moonlight pen ni dark pen sike order la so apni fade and patient pula so product men ke mesen lata meeting inke next bang ke moisturizer ke kinang sol cream penilong apot pen sinita lagi order lo moisturizer labang kini pini ada chibit ve ni athema labang ke ekno abisi gorom de reti but it's very good okay kang samdin ke loglo sini order de la support bank ke next la sipini bang ni just like bojar product like hedi la an adhok man maybe chimada de thek la ki tum skin upor koson ni bang chimada link mati di labang ke ni da bojar pen sinam lok so la sipini bang chibit po labang sab so light hoy next bang ke ni asap so ko sono ajata chibi be mat pini bang ke la ki try jipo agte pen da pen fat la bang ni la chi order lang lang la si la support hedi la so powder bang ko son jini ni use ipin lang and yes la ni friend one of my friend she gave me la lang mi sendi isn't it cute la mirror okay so I'm going to put this on my face let's see mini ni lata agte pen sini ke order la so lip pini ko lip balm ta mi pian ador la bang ke jum hek lan ador kali lada ke to ke 799 pu bat ni ke namu bang ni offer pen si long hala so ni ke nam kan lo I think 699 ya 699 la son hut bon la lo la so ni pan 100 ni pan offer ni ke long la so si order don de jalo mi ke mesen apot anta air pi an to ban ne ni ka chibit pon ta bi ko ni la si ni ri ben se use wrong la ri ben bisi comfortable mun nak ma de and also one thing this is not only for the lips in kali this one we can also apply on our cheeks na ing om jota litum chologai mila support bang hedi 2 in 1 lo ni ta sab so chi apply po ning om lo thang makeup artist professional tum hala tumang sonte bang brushing use veggie hai mani thang kali da kala sini ripen si chi lam chi lulu de now the last thing that I will put on my face this one mascara like ador lang kini bon like bojari mal sini nam lo so first I'm starting with my eyebrows lang ta I'm ready for the day out ni jali chibi bi skin at least skin care pani mi thang di pipi ma chalogai essential or mu chalogai tanga lo ni one thing I missed okay ni sunscreen I forgot to put sunscreen
but ni ekta hormu la sunscreen la so ni thang the hedi la so moisturizer long bangke 2 in 1 dak kinita do solopo sunscreen ta do sunscreen ta adun la si la bang Pini bangke skip da lo but skip nang ni la sunscreen hormu bangke di chibit bag ni jitani boglo I'm really sorry for that please ni ke ulta fulta ni I'm not a professional ni long ke just nang follow don ri hai but ni nang ke than cholo ni nang ke share chat mati la sin nang litum phan bangke non bangke ni kam klemadim ni sai klemadim sinang pon ipo ni kami claim bang ke la hello ni like sakuri ta ve hede sakuri claim ke I'm a jobless person ni khali ekta small cafe inpo hala dak nang thona paklang poni po hala so cafe long nang litum angton fast food hai long poni ji and ni yes one thing I do like that is I bake a cake okay ni cake hedi se marmar mama hem nang ke order ta ho mama like biya phan birthday phan everything phan hedi mama nang ke order tum ke ni lahai si bake kuri ri lahai si cake se marmar asinang litum ta order ta mete mama chini mo contact ni hedi ni description lang pide antala ana cafe ke hedi pheran kali hede ni non si ni bank non si koson lopo brand can pen si non si ni bank starting lang mati di but ni cake ke bake log bank like 4 years lo 4 years par at non bank 5 years running lo bon hem ni hala so koson lopo kula ching pudun thek thedalo non bank ni bang ekta dim hedi hala punars colony natsi ren and lo hadang ni non start bom he and ni helper tumanta non anta bang bilang amala sini bank hedi pini da damder o jalo yo ni helper bhai ni doi mo in future atumhan hang bom lo last time atumhan dolo he nang claim dolo he but atum nang pini side ko ma hem chidam la so non lom la tuma bang vi fini bang si ni nuwet si ni handle chi kuriri lo la sini bang ke ni nuwet ma der charity lo na sinang tumhan haras nang panik po let's go ani sukrangan la bang ni scooty lo ni scooty bang tuke hedi hino dak lo to we ni an ki mari ta hedi meme da lo he magari ta bidal lo ni pota bang ve mat ni bang ke auto mas dam nang kok bang pidak ma jo ni ke mas dam nang kok lo non bang ke auto ni jong dam po non tuke phang ok pik phang tuke November chiklo ke sam pik pik non tuke ka phang ok ani ke so ke gorom sob mane saru phale natural ekdom disaster lab sono yo environment se heno lablo matiti oh my god china oh my god china ka phir to ta sida ve yo Pini hala nurse colony dami ma oh bangke ni cafe nang chili chitlo this is my cafe land hewe chichowet dak bangke menu dim lo these are the menu nakan chongwai melo and la bangke ni cake menu lo yap and these are my cupcakes lalo la peni hem lai items hai semar o lai like koson lo lai ki namkin and all ni lai semar pingan asni bai long cafe nang le lo Pini bangke helper tu mawe mayok tabe ni nuwet la sini mitha se काम चिकलेम नंग को everything ni lah सफा नंग lang non झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा काम करना पड़ेगा and asse bang go pick day voice bang hedi la alama ke rasta dung hen mati la rasta dung het lo ni la rasta long ke ni cafe ti bo o jalo it's very near from the roadside so like you can hear all the traffic sounds la sinon bang ke ni hem chini lang di ho kumarli is clean and safai sab kar diya and now it's time for a breakfast so let's go and make breakfast for myself ni non breakfast se madam po ne phan ni amen chiro lo de to ta pen ra chilang di breakfast la se madam po cherry picnic ini hedi chiro do ta thek hedi ne chakku choi ke theyo now where is the ting omelette se chabanai po pini ke breakfast with omelette and paratha yes ini han bai chung tung te ne dan si omelette pen paratha ni chabanai po Kita coba nang ni hukum marli, sab sudah cok, sab selanjut contoh deh hak.
paratha ke ngoi de lo pini ke choklo de mitha han ke pu dali dang bo my version of paratha omelette looks like nang than po mo la so recipe ta nang litum dak pinilote ni vlogs nang don bom de nang tukana pakang konipo. And this is sauce. I'm not a big fan of sauce, so asap sobet si and chomlo sauce ta. So first bite. Tasty. So now breakfast na chota elo jat elo, and the most important thing I have to do, like ni sai bang keklem kok pukedi. So pini bang kini cake lan orders bang oe duita ni tinta la sondo bondi ni kamban man cepat tangko. Si cake semana puno. Mga cake semar po pulo yo. Lahay bang half kgs. Cream semar po no. Normal gini cream semar tanget. Bangke la soy si cake bang se matang elo guys non deliver phan pene po ni delivery tum han hang elo nanon ni se cake tang elo mir si semar pene hostelo sumar tum se nang ke order heti puna ni pene don bas ku pen la sila bangke tang elo ni freezer lo pipo ke la delivery tum ta bang punon don bidun det po bang pathon dam pong par non bang ke la ong si le rest tu lo so that next cake ba ko ala semar punya decorate kurila ala bang bang telang isi bang kene non delivery kuri allo la delivery boy to mana to man pidam pen non bang ke next bang aku non isi to sula ala bang non se decorate kurila pidalo no so krang decorate kurila France so break and non bang ke la second cake lo la bang ke it's done already ala pamupon bang delivery pidalo matidi la bang this one is my next cake napaklang pro people. So this is my cake. Yang mi malang lo donatum. Namang komendon tade. La so thero pita no ga lo ya. Hi pnoy. Mayokta bang det ke. Dora bri bang jui la ta. Ni helper tu mayok tabe dia mati di la bang ke dora bri pujal ke dora bri ajar pi na do don lo ni ta ni nuvet mat ha bang oi to la se mat hang da la phan ta oh pi ha men en lo pilo men ni anda jul fai la gali kaprek ba hai ong thing lang no school pila sutiela non bang earning saman lo majo ban thumalu ne tai di lak puilo to dapen di ke bang non earning sam lo poni ta lights hai pakar lo jalai ar lo ke light pakar ke lang ekdom apa pangting chat sanang pra light pakar po ma pa lo ba ni vlog se mar bom de angke la sila ni bong tumang si pini bai cake nang kian lo yo hello ma birthday nang birthday ma hancheng tha mami birthday ma oni nang birthday ting kong lo hala cake la yo de ni ka se mar hai sir dah la box ma tata bye bye mubang bye bye mubang thu bomo de tata kon pamikanu na ondu nei ma Her arlo e kusolo mang palagi hino dak ko cake hormu ke arlo e cake hormu hino dak ko hadak si binai lahan api pangni deno la mantha cake oi la sangi hino dak ko ma bye bye tata hello guys videos bang ke laan pen sington pon iko pulo pingi videos ke athema non bang kang ting lo matidi lakta lag jin lo hem chenam da prang se anhan tundam nang lain itu bang ke alamang main thing ni parents bang with ni parents sum harong tam jinon ki soki apor minak no mati tho I mean sokyo da por bang sokyo da por lo so like kam chira ne pai ni kutumang khedi pipi ni bang hajira lai logai dam lasi chelang nang ko pati hadak ta lasi support sin non bang ke ni tu hem nam na prang ko han chitundam nang lang ni bong so mar da du
ni bang kedam sia ko an hanjene tini chitun politely ahan tun ko hem ni lan ekdom pinera relo lan heavy tun telo kila one more thing ni nang itu hanan chunang ri kang tung bang kem nang itu na so video non kilang pen ini son bagong si kaninje kang tung pini son pan arju tung ko nang itum na arju nang itum kado kawi comment saita nili reply nai pidum han bor ipo pasi nang itum pini son bagong si nakar ju kang tung ko na arju tame direct comment nang pen na pinili video saita semar me ajo ding pic ano de nili la akpor kawi join ni ka siksak ekdom kitaba exam do kok ti ha pini pina la kam do ti pai di stan non bang keng nili bor ipon bombo nang itum han video akimi nagi ban pg han nili youtube channel video pusita mi youtube channel da do nili hadak nang itum nang search na pen sema melo anima rong pipi pun nang itum hadak nang search na pen nili videos apang videos itu do halah nang lang bidang tam lang dam tam pu bang sorry ni dia out pen di kaninje tek bang ke la anvel nang itum hanang pudam ji bang ke churo parlo nang itum kai kita nili video na kilang dono pot likes na pidon po comment na pidon pot lasi nang itum nang si peneson bag do na kar jugang tung nang itum na ju tame directly comment nang pipen nili sop kado ko we comment na reply dun na jipan si nili try ji so I love you all everyone I love you so much see you in the next vlog